Inkonzweni yethu esiyilethele laba abalele lawa abhyakezayo, ngibacelela ukuthi oshembe baze bakhumbule abangenzanga kahle besela emhlabeni, babasulela amacala abo, bagcine bengenile embusweni kaNkulunkulu. Siyazidinga izumunga thina ababiziweyo, siyasabila awusimuye bantwana bakaNkulunkulu, ngiyisukuma nokubongela bonke abalele lapha ababhekezayo, ngoba namhlanje sibalethele inkonzo yokubakhumbula. Sizobacelela intethelelo bonke laba abangenzanga kahle beselapha emhlabeni. Sibacelela ukuthi uNkulunkulu abakhumbule, ngoba sonke nje basile emhlabeni singabakhe. Uma sona suke sona siphambi kwakhe, kodwa siyafisa ukuthi igcinile ngelinye ilanga mhla ethatha lemizimba yethu awasula amacala. Ngiyazi nabo bayazi belelela ukuthi lolu suku namhlanje sebelesikhathi belilindile, ngoba bayalazi ukuthi masilelelana khona usuku lethu olulodwa laba bantwana bethu sibathi ukuthi bezosikhonzela ebuhleni abasikhumbula ngalo. Ngibafisela wonke okuhle-ke, noma ngabe zibomvu izono zabo zinegazi, kodwa ngiyacela boshembe ukuthi bashaye baphozise
bese bebangenisa emzini oyingcwele ababageze ngensipho engcwele yasezulwini babahlambulule bagcine bengenile sinokhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga la inyembezi zakhona ziyinjabulo yodwa lapho kungekho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo lapho abantu bakhona bahlale benamelana nani ngiyafisa ukuthi njalo ninamelane ngoba phela uma singamakholwa akufanele kube khona umuntu ohlale ehlinile akufanele kube khona umuntu odinwayo noma kwenzekile wadinwa hoya kumnewini yosho ukuthi manje ngisuke ngakhoshwelwa ushukela ngicela ukuthi ungithethelele ngoba sila suke sihlangane sizobhala amagama ukuthi ngesikhathi uShembe esethatha umphefumulo ofaka kuthina azasitholela indawo ezulwini manje akufuneki-ke uma uyikholwa udinwe kuba uhambe nokudinwa zifika iy'nkathi zokuthi uthathwe bese ungayiboni leya ndawo le okwatuza zonke insuku esontweni unikela yonke iminikelo uhamba u-23 uhamba u-14 uhamba u-25 uthole konke lokhu uhamba ngoba wakwadinwa wangathethelela manje lokho bese kukuvalela bese kufanele thina sizovala sizokucelela kanti futhi kubuhlungu-ke ukuthi ubone iNazaretha kade libekwa ekuseni noma ngo-10 noma ngo-11 noma ngo-12 noma ngo-1 ngo-2 noma ngo-3 liyashona ilanga nangu ingane seziyabaleka ikhathi ithi nangu babuyabuya umuntu ohambile emhlabeni maNazaretha akufanele abuye ilanga lingakashoni kufanele uma ebuya abuye ebusuku elethele abantwana bakhe ey'busiso ney'hlanhla uma efike emini usuke ezoletha inhlupheko ngiyacela-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi ake sithandane sibe munye njengoba ubombela athi ibani munye njengebubala semente akube njalo okunye okuhluphayo siyayigqoka ingubo emhlophe bakhona nje abayigqokile kodwa bengezanga la abaguduza amadoda abantu bayogqekeza ukuthi libuyani benikhala abomthemba umuntu incwadi engafundeki ngiyafisa ukuthi sibe bahle masize la kungabi bikho umuntu ozokhala athi uselahlekelwe ngoba lana akekho utsotsi ngoba malikho futhi isela kodwa isela liyakwazi ukuthi ligqoke le ngubo bese lifana nathi ungabe sabona noma isela noma iNazaretha abanqele ukutshontsha ngisho i-laptop yakho usebenza ngayo emsebenzini uphele lo msebenzi wena ekugcineni kosuku sobe sibamele kanje sizowacela intethelelo kanti ibona kade behlukumeza thina ngiyacela thina abasela emhlabeni maNazaretha ubani sambe ngendlela yaShembe nangobuqotho khona ekugcineni usikhumbula uThangi kade kufike omunye futhi sebaqedile abantu imali ushiya intshebe letshebe le hambe ngene ey'koleni athi uthunywe yimina ukuthi ayothandaza angaze ngumthuma ngimazi bathe uma befika naye kathi mina hambani naye wathi ubaba ngeke bazokubulala labantu siyakhala nithi mina ngithi ufike nabo awufile hamba nabo yababulala ubaba
Como se você se nizwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sesithupha. 6 sizocela umvangeli uMadlopa wasezibindlela sifunda nesihlabelelo inkosi Mbusisi. Inkosi Busifama Bangcwele. Sawubona kuphakama sakubona to
Asibonge.